ni inama ya 28 y'inzego nkuru z'umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. ESF ifite intego zo gutegura uburyo bwo kurwanya iterabwoba mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibi bikorwa by'iterabwoba bibangamiye umutekano w'akarere n'amahanga muri rusange. Nk'umuryango uhuza akarere ufite inshingano zo kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. ESF numwe mu mitwe 5 igize ingabo za Afurika zihora ziteguye gutabara African Standby Force, zigizwe n'abasirikari, abapolisi ndetse n'abasivili, aho kimwe mu byo bashinzwe ari uguhangana n'ibikorwa bihungabanya umutekano. Ibi byiciro byose bihora byiteguye kugira ngo bitabare byihuse mu gihe gikwiye, hagendewe ku mabwiriza agenda gutabara aho rukomeye mu bikorwa byo gushyigikira amahoro mu karere. Umuyobozi w'umuryango w'umutwe w'ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye, Brigadier General Getachew Faiza, avuga ko uyu mutwe hari intambwe umaze gutera mu nshingano ufite. You can see the achievement of ASF in 2 parts. Number 1, achieving the full operational capability since 2014. Ushobora kubona ibyo umuryango wagezeho mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni kuba uyu muryango ushobora gukora neza kuva muri 2014. Icyo gihe umutwe w'ingabo witeguye gutabara aho rukomeye uhora witeguye gutabara nk'imwe mu nshingano zawo ihabwa n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ubuyobozi bwacu. Nyuma y'ibi tuba tugomba kongerera ubushobozi abasirikare, abapolisi n'abasivili. Ibi ni bimwe mu byo twagezeho mu gihe ushobora gukora mu bushobozi bwawe bwose. Ingabo zigahora ziteguye. Ni ikintu cy'ingenzi kiba cyaragezweho n'umunyamabanga wa ESF. Once you had attained full operational capability, is maintaining the force is one of the key and one of the important thing for ASF Secretariat. Umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi, avuga ko hari inzitizi zitandukanye akarere ka Afurika y'Iburasirazuba gakomeje guhura nazo zishingiye ku makimbirane bigira ingaruka no ku mutekano. Our region continue to face challenges of conflict that impact peace and stability. Akarere kacu gakomeje guhura n'inzitizi zitandukanye z'amakimbirane bigira ingaruka ku mutekano n'ituze muri bimwe mu bihugu binyamuryango. Ibikorwa by'ihohotera, iterabwoba by'umwihariko mu bihugu biri mu ihembe rya Afurika no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango ukomeje kugira ibikorwa ugeraho mu myaka 13 ishize, harimo nko ubushobozi umuryango no guhugura ingabo zacu. Ni iby'ingenzi ko ibimaze kugerwaho bisigasirwa, biri mu nyungu zacu kandi ko dushyira imbaraga mu kwihuta tujya mbere, ariko mu buryo bufite gahunda kandi bwa kinyamwuga. Mfite icyizere cyuzuye ko bitewe n'ubushake bwa politiki buhari mu buyobozi bwacu n'ubushobozi bwose bushyirwa muri uyu muryango, tuzagera ku ntego zacu. We should be able to achieve our goals. Ni inama ihuriyemo abayobozi bakuru bashinzwe umutekano n'amahoro mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho yabanjirijwe n'inama y'iminsi 2 yahuje impuguke mu by'umutekano. Kuri uyu wa gatatu, iyi nama ihuje abayobozi bakuru b'ingabo n'umutekano, ikazakurikirwa n'inama y'abaminisitiri b'ingabo n'umutekano. ESF igizwe n'ibihugu 10 birimo u Rwanda, u Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudani na Uganda. Kuva muri Mata 2013, Repubulika ya Sudani yitabira ibikorwa by'uyu muryango nk'indorerezi, ikaba izagirwa umunyamuryango mu bihe biri imbere. Kwizera John Patrick, i Kigali.